سلام كمي تخونو خما ياللخم alright كم تلمرقا حبشة education تقبل اندابلنا مزينا النحوات حصر زبالة فيديو هنقبرا فترينا بحصر زبالة اتناي تمالي زنبرة دراما لو معانتي قرب سلو داون كوينو لو مالت ازخن بكلنا زناي ديبسيك زبهال ويكاناي AI بچاينا متيزو لو أسقا أخنتاتي حوات بقلل زرع كورن نهجي قرب نجزيو تماركتون أرتاع جبران زلوا لما عنتي تمال بزح داون كين خمزر أخم ماركتنا كله ودي غيو نزقت صل تخمت نزل حتى عبيا زاربا خين له ترامب هاي تعرف لما عنتي executive order يفتح فعله نحنا AI number 1 كنا له وهلاي وال إذا كمباني إذا خنا بخمر حنا أيو أنت لكم اسكي ساتي كبر نجزي اسكي حنساب ما خمي ساتي كبر مبر 20 to 40% higher ويكا faster train كاب عسراك ساب 4% بتنرخبو ناي open AI ويكا انفيديا تقملو زقلت أفه ويون زحسر أيو كلن نرئي زلنا تمالي تيك كامبانيو كلن وريدن بسنكي انفيديا سحباتن كلن كال كامباني تاتجن زي نعبنا تسلا نبل أبل نبل عند حرب علي متيو this is what they want جن ناي تشاينا ديم كتقوموا ورباب زحت تفتري أزيو تنا إيكونوميز بهالك ألسي متيو الله جحوات ناي كتباو ألسي أزي متيو الله جي مخنياتو تشاينا وتحالفا يبلاني أساس بلالو ولا ترامب هاي ترفعيو زي wake up call إلو wake up call مالس because China متأتى زلا نمتسا نمدلدال ويكأن أبيلنا نمفلاتيو so بزح إن كان هبان كلي إذا بزح إن كان هبان نايزي تتكلم تخنكون لنا سلزي كل شيء تعبلا لقط أبا من وسر إذا اللي بعلم حواد زيا AI ويكا artificial intelligence ويكا سبسرح بالحي بتشاينا متأتى زلا كتحالفاي بالله يسيز بالقمتي زلو منالبات اوكي دحر كتحالفا إلىها نابي حتى يخيد انت يخمسل ازيك قدما نازل زرعي نايتمالي نبره بسنك دراما تودي له نايلو ما انتي كما يوعد ماركتنا زي دراما زي انا نايتمالي كن زي ناي تشاينا احوات بقليل ترأي كونتن اب قصالي كري ازلنا يا ناي بحقي ازي اشغاريتي مالتي اشغاريتكم كلكم باس عقر كن فطري خل مالتي يكونكم كن ايكونوميكالي نابي كم نخيد من يخسحبنا مهنياتو هجي بمولأن كامبانيتات أبناي AI راح نinvest قبل هذا الله كلنا أبناي AI نinvest قبل هذا الله نعم نتابع حلفة ميتا طريق موقع فيسبوك كابسوس قبل سنة حموشن invest قبل أبناي AI زبالو kind of stop غير والله هجي مهنياتو DeepSeek ويكازناي China AI عزيز حسري okay then أروان مالتي then نبي قصل وصي what happened technically زناي China deflation قبل لنا إخوات نتن كامبانيتات مور وصا اخ غبرا ايحجزن مور وصا اخ غبرا ايكلاني نحرنعو غزيان بزحاسر وصاي ان بزحاسر بزو حد ترين غيرن اتي اعلام انك ما خلا مالتي اوكي امناي بعل ابل اب كمصيو رايت اواي سو بمطنو طقمني قطباي مالت تحسر نبرت نحراليو اب عداغا ديفليشن يفترالو مالتي so حنت كامبانيسي نختغوزو ندحر حسر رخيباس داست بروفيت تقبر الله سيمبل كم زور انا يميت على كان كابسوس كحموشه كابسوس كابسن حموشن بيليون ابناي اي اي انفست قبرت بلا كوينو كن ازين دحر ماتيك حساب كله انفست يعني زنا كنا اي اي almost ناي 6 مليون دخونت كابيتاليا 6 مليون يابز بصح مودلو so كيف مالت انت اينا نبل قرب عقلي لنا يعني اشتي كنري اخ نعزبا بزحت لهم انفست نقبر دو يكادو نو احوات كل كنتات كعزبا له انت يمثل كنري لنا maybe of course Trump proof geron لاي Elon proof geron لاي بزحت زبا proof geron لاي بس not scam ايكونن it's real one okay that's the good one so good let's see how it does Trump تايلي welcome اب امريكا خدغبرون يلي نحنا tax corporation كنقرص ስለዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ንህርጌርኩሞ ተመራፂ እዩ ጽቡቕ እዩ benefit ኣለኩም ተና ኣሜሪካ ካምፓኒታት ካ ክትቀማይ ስለዚ እዛ
wake up call ዝበላ ትራምፕ መፅያላ ትማለ ሓሊፋ ኣብ ትራእይ ዘይፈልጥ እንቪዳ ክሳብ 600 ቢልዮን ክኾን ዝገይራ ትማለ ሎማዓንቲ ግን ተመሊሱ እቲ ዝነበረ ተረጋጊኡ ማለት እዚ ነበረ ተረጋጊኡ ማለት ይቅፅል ማለት ኣይኮነን yeah this is serious ነገር ይሕዋል ንበዓል ኣፕል ዘሎ በዓል ተስላ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ ፀገም ኣይኮነን ንሳት ንዓን it's good point ይሕዋል ኣብ ናይ all chat gpt open ai nvidia ኣብዝታት ንዋፈር ሰባት ግን we have to look that ኩሉ ሻዕ ዝሓሰረን ዝበለፀን እንድሕር መፂ ካምፓኒታት እንዳበዮም ሽፍት ክገብራ nobody like ናይ nvidia chips ክገዝእ ማለት እዩ so we want to see it ኣብ ቅድመና ዝረአዩ ብደቂቕ ዝረአዩ ይኮነን ኣዝኻ you know ኣተኩሮ ዘድልየ ቁጠባና ናበይ ከም ዝኸድ ማለት እዩ ግን ሎማዓንቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝኾነ ኤሊት ወይ ከዓ ቲምስ ብዛዕባኡ ብናይ ኤአይ ክእለት ዘለዎም ቲም እዮም ክፍለዩ ውዒሎም so somehow ታዝብ ዘለኹ they don't want that ትክክል ኣይደልይዋን እዮም ናይ ቻይና ምዃና ግን ንሕና ከም ኢንቨስተር እንታይ ሕሸና ክንመርፅ ባዕልና ጥራሕ ዘለና ያ ኣብ ቀፃሊ ናበይ ኸይድ እቲ ምዕባለ እንታይ መስል ክንሪኦ ኢና simple like artificial intelligence ከም ናይ ጃት ጂፒቲ ንሳቶም ከዓ ቻይና ከዓ ዲፕሲክ ዝብል ኣውፂኦም ከም ዘለዉ እዚኣ ኩልና ሒዝና ኣለና ንግዚኡ ግን ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና alright ማርኬትና ሎማዓንቲ ከመይ ይዕሉ ኣነን ፅባሕ ከምታ ክመፅእ this is big ነገር ማለት እዩ okay so first of all what was today's report so ሎማዓንቲ ትማሊ ዝነበረ ሴል ኦፍ ሎማዓንቲ ባክ ገይሩ ማለት እዩ ልክዕ እንድሕር ሲኤምቢሲ ከይድና ኣሕዋት stop this alright let's do CNBC semi-fed تمزدلينا بزي كمزقنا calendar okay so بتفكر بزي أخن جمرنا لما عندي S&P almost like half of trillion back gear وعلو خاب نايت مالي تشيط مالتي so 0.90 تمالي 1.8 تشيطو لعلها لما عندي almost 0.90 back gearنا ويكا بجنزب 4.93 بليون back gearنا so لما عندي تراغاقي تخونتا تراغاقي او لما عند رح نقول تمالي تخلو السم بعد زو عليه بمول سيل اوف كوين سو بمول كل خريه كلنا بمول انتن بيج سيريز بحالا 4.8 ارجيرنا لو ميجا 7 بحالا 593 and top 10 بحالا 612 so كلن خريه كلنا everybody is like green all the way even Tesla كمان لما عندي نمجمريا غزي كاب ناي ترامب معصوي لما عندي I think so increase غير مثلا تستغاغي 3.32 billion مالتي so زي خلينا نقول لنا let's get that market snapshot نرينا حوات so yeah technology was up semiconductor was up media was up single company تات بقول ان Nvidia is up almost 9% مالي كباب 17% down كنا لما عند درجة فرقي مليسات طلع Nvidia so that is good news مالتي قلنا Nvidia كل شيء عنتها ايه still we don't know yet أحوال we don't know yet معناته Nvidia نبل مالت how is الوايزي كل زلنا بتخيل تمناي big Nvidia invest قبره I need you guys this is a wake up call مالتي maybe the deep seek نبل زلنا عمدي هوسر كل تعمدي هوسر كبر قبره دي كوستر business نا Nvidia we'll see that كم تقصل كن رينا again this is very important to consider مالتي so this is Apple 3.65 Microsoft 2.86 already كل company that the good news is what we have it Amazon and Meta all-time high لما عندي record again look this حوات أبز حلفة Amazon 236.40 all-time high نروى لما عندي 238.15 this is great day as of today مالت all-time high Meta 663.87 as of today 674.33 all-time high wow yes DeepSeek تزيت مثلا رابجم S&P كمان all time high مقصلة نيرو S&P kind of down negative 1.13% سوسان حرن 34 نتبع 10 so OC صباح ذهبنا report all time high بس إحنا مثلا Apple
it wasn't correction احوات تذكروا تقولكم Apple was time to buy بالنيرة إذا حلفه بسوني مالتي no بعربي whatever it is Apple time to buy بالنيرة so Apple pull back جرا Apple na pull back تملي سالا 15-16% down نيرة almost negative 8.40 كوينالا so pull back على مالتي Microsoft yes Microsoft also buying ديبالا Microsoft Nvidia up correction على Can I say time to buy? I don't want to say time to buy now. معناته I have a reserve of Nvidia. I cannot say yes technically this is time to buy but the deep seek ዝበሃልና ብሓቂ ኣስጋእ ስለ ዝኾነ ንዓይ ከም ደስ በለ ምናልባት ሪስክ ዘይወስድ ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ Nvidia ኩነታት ሕጂ ቁርብ የስጋኣኒ ማለት እዩ but it is in correction like 15.85% down ኮይና ኣላ ማለት እዩ so yes Alphabet ባይነት ዲባላ negative 3.32 ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ Tesla still in correction negative 18.51 Netflix was still buying dibala negative 2.72 down كينالا so very much اتن عبيت كامباني نبلن السنن SN بنهلا down is almost all time high guys حوات 44 almost 0.56 ترفع مغنياتو زي ناتي مزعبا chips ناتي باور industrial company زي حيز خير index يو بزح شجر زباهلي بلون مالتيو so Nasdaq is almost come back to all time high Tamali 3% down كينالا لو ما عندي a little high جيرا وعلا so negative 2.65% صباح قالي إن كابزين ده حرت بو ريبورترينا we might see some all time high مالتي so نايت مالي نبروج تمليسو أب كونتاتنا أبدحان تمليسو لوجن بحادة معالتي نتدروب نخد جبرين بحادة معالتي ريكابراي جبراني كامبان تتحوال so overall كوري خلناجن very much very good مالتي so ندحرنا بأمكننا تن most معك أننا نحنا إندكساتي عندي أتنكرين كلنا حوات زين so down is لما عند 0.31 increase جرا الله almost 136.77 4 يا خمويز بلنا أوربيتر فازر له 0.51 ندحر increase جرا 45,000 تبصح S&P is almost 0.92 kind of down أد جرا لما عندي Nasdaq is 2.03 increase جرا لما عندي تمالي 3% down جرا نيرا Russell the small cap كاز بحالها زينكا 0.21% increase جرا لا تصبو نجر VIX always is the volatility زرعيو تمالي almost 19-20 نيرا so لما عندي negative 8.32 that's good إذا أنا إذا down كتكون نتصبه alright I trust عبدي عم سكوركم bond سنتايم السلالة Treasury 10 years bond 4.52 إذا أخذ صباح look for tomorrow's Fed meeting نار إذا لنا بزيان نتصبه لنا مالتي technically this is good down is like isn't I deep six bahal بزعبنا AI ناتي نسوس الواي قبرلون so it is still we like to see زي عينت مالتي so أقول له we are waiting tomorrow already لما عندي أخيبا جميرهم صباحون أخيبا خلومي صباح يوم كنقرنا صباح أنت خلونا ينزل الحتة قد صباح زين كم تصحوات نايسوني نيو هوم سيلز أني جوال حوات أني جوال شدش ميتسو عن حارن شحن داتا تصبنا almost شو عدت بيتشح سيل رقبنا مالتي this is great economy is growing مالي بحتيرو bad news أبدأ لكم double goods order عبيتي equipment machinery انتي تصبينا medium forecast مالت positive 0.5% تصبينا وسخ قبر عبيتي نقرات أو حنا so negative كلتنا تبيع 20% so technically ab December سي عبيت نقر أي تشتن وال ab November ون أي تشتن جنا ab November 2% رخيبنا هجي خا negative 2.2 أبز خلتي ورحت رايسي negative 4.2% مالتي أورا 10 تحرنا ورحة 10 تخلطة yes عبيت نقرات تجوز على كون إذن هاي holiday season تخكل ده كورينا جن صباح أنتي كما رحنا نزبل حتى صباح ساعات كل PM FOMC interest rate decision alone صباح كوس خذ بهال تسفاية بالنا نحوات صباح كوس خذ حر 10 شو ساعات no 9 شوعات النت بتشعات percent rate ولد I قرصنيهم 4.25 قالوا كسا 4.25 to 4.50 قالوا كهل يبلنا قالوا صباح كم قال اندحر مقراط راي يكون اندحر كم قال نجار صباح ناي ساين ناي ملكت اندحرينا تنكاني اندحر ملكت رئينا مالت انت ازلو اذا خابز ملكت زي انا يصبني قرصو صباح زبلا ابزي اجرون باول جن ابزي احمد صاكمي ساعات كلتن فرعان كمسي I should be live كلي انا ساعات كلتن فرعان بأنا فارس فرعان I don't know I'm not جن سامر خبر لكم I كلني live سامر خبر لكم so جرون باول انتايبل نبعلو إذا ناي تمال إذا نبره ناي China AI
like you know كم ويز بولو wake up calls بولو ترامب انت قبلنا هيجي عبي نجاري so صباح كم زنا inflation نجار أو rate جنا هاي كوين الله ويكا rate كنو سخينا ويكا زهن جبرينا زعينة قالات ندحر تزاريبو حوات صباح زجاجة دي our stock market gonna be tank مخنياتو ندحر جروم باو أو rate نحنا كنقنس زي كنا كنوسخنا زعينة قالات ندحر تزاريبو زجاجة دخلت مالي سيلي نهر صباح تمالي سكوا أبتن موصل نايتة كامبان رحنا رينا صباح جن ندحركم عينة له أبمولن إندستريال أكال كامبان ذات نرينا مالتي like down نبعلو بمولن all S&P so صباح ساعات كلتن فرعان أزيو عبيس ألاوي نيقط أباناي بالجنرال نخلو قط أباناي زبزل so جرون باوز ساعات كلتن سلاسان متسيو عينة ولد كم زي كورس رينا لنا انتايدا مزي أقات إيمون نازلو ناي جوب يخون ناي نبعلو ناي AI ناي تشاينا يخون ناي كالي يخون قرب تعشمو خوينا سلازلنا good news اندحر تزاريبو صبو ريبورت خنركب نخلينا صباح big news tomorrow ساعات كلته لك ساعات كلته eastern time مالتي احوات كاب ساعات دحر فرق ساعات كا جيروم باول تصبيوه so investor كون كاب زعبا جيروم باول اندحر يسمع كون كا يجس سايبلو اندحر يسمع كون كا لوز غير كالها investor كون كاب زعبا ازي ابزي انا ريازلنا زي كالندر زي اندحر زي بالكا خوينو لوز تقبر الله مخنيات بزي انا انت تمال نحنا زي انا يو ديب سيك واليت اكشوالي كاب جمير اندي كاب قدام كاب عربي يمطيو زي انا يو كخم غير ماود ماركيزو دقلنا از خالق نغراتنا خم غير دقلنا نعذب كنكل علنا احوال سلازي فوكس مورو امنتاي FOMC interest decision علنا جيروم باول انت خبلي قال ابز كلهم دن حامس كرينا دحن صباح سلازلونا حامسن عرب the most important day مالتي بمقصال نابزيانا خمت what we have tomorrow calendar مسكدنا is earning my friend earning day tomorrow this is a big day we've been waiting for this نايلو ما عندنا نبرة earning by the way it's almost 300 لهم زبلو بيت زقبر مالتي Starbucks is even Starbucks كمان بيت جراتة by the way I don't know why we have written here صباح is the earning the big company Microsoft الله هنا صباح دحري ساعات 4 فرقاني actually دحر ساعات 4 نات فرقان دحر ساعات 4 3 عبيت كامباني مصنع مايكروسوفت ميتا تسلا what we are waiting on this through look this wall street لن هجلو ما عند غيره مالو تمالي 0.76 نبرة 75 نبرة 0.77 غيره مالو تا EPS ماليتو so let's see tomorrow especially ab Tesla let's focus our eyes on Tesla مالت نمن تعزو لهم بمولو كاب ترامب خاب زات كاب على اسرا جميرا كساب هجي تسلا وحنتي I was هذا was all done مالتي so if we got a good report maybe صباح تسلا 460 440 something ريان خلينا if we got a good report اخوات ابزي اندحر ريفينيو صبو رخيبنا and كالكا EPS صبو اندر رخيبنا حزني ابزي صبو اندحر رخيبنا حاده عندنا جيروم باول كا عزوا جيروم باول كا ناي ديس انفليشن ويكا ديفليشن مال اختنت محلاليفنا ويكا يا ريت كات اني تايم انفليشن غاصاصيرنا ينمسل داون كوين يزمسل ابز قصلون كورينا ز عينت قالات انت تزاريبو there is the time call ناي تسلا مالتي كالب بمقصال انتاي كا خنصبل لنا خاب تسلا اكس let me go with that okay this is like it's gonna be تصبح مالتي okay there is a questioner عدالي من اللوبزيا let me back with this Tesla okay here we go this is the questioner رابزي الله مالتي حوال so إذن حتى زيادة نهلوهم نابنت كاب حدا كساب شوعاتي انتهي من لسا إذن حتى زيادة نابنت unsupervised FSD still planned to be released in Texas and California زبال كان نابزي حالة Q3 هيجي خمي مسلالو زي حتى زي حتى انتاي من لساب زيا yes delay قرنا انا ناب 2026 عينة قالاب زي عند حتى زاري bad نتسلا كالب robots wake up Optimus now mostly designed locked for 2025 production almost should the same weeks since بلنا ابزي اخي انتاي بلنا ناي Optimus ناي robots
أبزي كم زي عينت مسم السمتي تايم لاين تزهبنا bad نتسلا this bad ولا برايس يكون كنا يمثل مالتي قال إلان in general I don't know I answer لهم maybe it's bad زلوا كاب عسرة كسب سلاسة شح إتا affordable car تبل بزعبا عند حرز خانة نجار أنت زي زاري بخا this is gonna be bad نتسلا مالي so the بزي أمي production of Tesla semi truck I don't know them track زورو زعازي أتريق ولا لهم كم ذا board مات أزلوا track أمتصلوا semi truck it factory already تودي factory أبصراح كجمري so أبصراح سلت جمر it factory تزي دقاقة كبابا 5 شح يخونا مكان متعشمو ريدي خقبرو yearly أمز حساب زلوا أزي ناي semi truck عبيت مكان look this السنكا بحلفي الانكا FSD دحرت أتاتي بزي سب تزوران زي ما this is انتا ابزي انكا ان اشتيك الزاربي alright this question answered نزي ان دحر تمليسن نحنا we will see Tesla is going to be to sky مالتي easy صباح ولا تكون بقى دحر earning 500 خريان خلنا ابزي كله نبلو نحنا ريبورت دحر بوزيتيف تزرخنا كن 500 يكون ناب 350 قصاون كريان خلنا تسنا ناب 350 كريا نخلينا make sure انتايم كمصانا so is positive نبلو زلنا ترامب I know مصيلو so اذن كلن سبيشال مسنا FSD تحسرت مكينه يا موديل واي نبعلا እዚ بمولو اندحر صبو انت زيرخبنا حوات this is going to be another headache ني تسلا مالتي okay let me see yes I like Nangab is EPS 74. Let me see what he said to Gori. I think so he has good summary. This guy is anyway, we'll see what happened. We'll see what happened. It's a lot. I should have that screenshot. God damn it. I had it. Good nights about this without. Anyway, let me stop this. بحتيرو اب تسلا نسي so اذا كلن نري انزلنا سلستيان Microsoft بزح yes of course and then Meta they are doing great مالتو Gun focus night Tesla what we can do. Everybody is waiting for Tesla. Wall Street is waiting for Tesla. Tesla what looks like مالتو then حامس شعو مصينا حامس ابل طرح زلهنا زان شعو اب ورح قلت على 4 على 6 كا تنصرفا على امازون كالن كمصانا مالتي all right this is all we are waiting for tomorrow صباح ولا حنت رياكشن يلن هجي تسلا as of now pre-market still negative 0.62 هذا ولا حنت 395.65 هذا تحيش قرا Nvidia is the best Nvidia is did it almost 9% today yeah pre-market is negative 1.8 نالو so QQ is let's see what it says this is all Nasdaq مالتي today an addition of 1.49 529 close get that's good so let's see what happens market nagun overall تماليش الله خبنايت مالز نبرق انزا we will see tomorrow is gonna be a big my friend but what big the most important is we need to beat this especially that EPS and it should answer all the questions like all good questions this from 1 to 7 some of them is not value this question should be positive zone answer كملسا خلالو then we can see this Tesla the sky don't care بزعبا ناي AI ناي China AI something Tesla مهنياتو انت حاسير لا نوع ياخذ تكم that's simple so yeah that's all we have كنا ويحب لانتا فيديو this is all what we have this is all what we have guys I don't have any investment. What do I do? Man, Michael, what are you doing with this? What are you doing, brother? Come on. I don't have any investment. What do I do? Ah, damn it. You don't lose this all opportunities, brother. Do whatever you want. Start if you can. انت عايزبل nice Facebook ناتي انت اتبل كمان مقتول لا احوات. Let me tell you this. Let me show you this. What it says is
بزلكا جمر كاب زلكا جمر start even small I don't know I cannot read that so نابا إذا زلخنا ب ميكيلا بهتا so yeah it's good to consider guys مالت I don't know لو ما عندي بزعبا كله نقول مشيت إن داتا زاربنا investment يبلين دحرت بلا ليها special جنزة ولا كان لحركنا بنك كوفي لندحر اليوم I don't know don't lose the opportunities so don't lose the opportunity let me explain this is what I mean this is what I have Antobo posted Gerea I know بزحت قلقلة بوشتي وايد ولكم علىهم let me explain this in the video what I meant in my Facebook alright this means اخوات I know نحنا مبزح حين نأمن ولون اب فاينانس يكون accounting مهارة كله نسخة استراتيجي ناتي investment بلو don't invest in one company so invest abstafala laya strategically بزعبا diversification is مهر أنا diversified كونا لو وفري كوينو جن نستوى سنة جزء يعني almost نستوى سنة جزء أبتسلات راح أتي اللي خياله بوش تسرد لي الله على ماليتي so أنت explains قبل ذا اللي خو مسيركم حوات مخنياتو أبتسلات أتي ذا اللي خو جنزب I don't need it temporary لك أبدي أخمان مليسي اللي خو مس تذكر علىها أو مزي إلى ماسك زلوا مسناي politically قال من no ناتي علامة نويه almost 5+ years كم حموش عمتنا العلي so 5+ years I would like to see Tesla all these robots robotax energy absolute focus قبري اليوم I would like to see this so ناتي investment with 5 دحر حموش عمت تسلا بس زلات يكون كن أنا حسبها تسلا دحر حموش عمت أنت حمغت 14 إحنا حنتشر إيصبه 4000 نحن تشر إيصبه يعني just simple I know قليهم 10 شحبلو قليهم 7 شحبلو I am كم دسبلجن لعل 4 شح أكل تشحن 3 نقص ناسي لعل 4 شح نحن تشر إيصبه قدموا خد بس احتقل ياخذوا بالله تدخلهم I don't care أنا minimum why I am all investment out. I don't have anything. نيروني شيء أنا بقتي له. قرأت كافلة already كافلة بزعم زي. So now أخلو تتقليل الله نجزي. أنا كن diversify إذا للنحوات. I don't mean only in stock راح يكون قد invest قبل ذلك هاي تزمقول. So أبزي comfortable ولا خليت عام 3 عامت that's okay. ولا أنت زي وسخة that's okay. تسلا خبز الله تسلا سميتي حمسان ولا خليت تمي توريدت I'm happy. أنت رح يبي جنزب عادي قبل. What is my focus? Add more shares. أحوال. more share نمحازينات هي فوكاسي. سلزي يا تسلاون كتوادر تخمت أخلان. It's okay. أنت متعاون تجنز بحالا يكونه. Already she has a big product to me مالتي. أهل لأنني بوحدنا حموش عمت بلان زي دحرقون كله من كاس أصل لنا أنا سرح سلزل الله أجمع بالله I don't need that. أب كله كdiversify قبل investment هالني. كله كله كابستاك وصاي مالتي. So أبريل إستيت يكون أب business يكون. So كله زلكم جن بزي أخم personal finance وست رايد لنا اندحر أبستاك ترى invest قبل لهم don't go in one company. That's not like technically not right way. So invest up ETF, invest up index, invest up single company, individual company مالتي. So I am personally taking a risk. Yes, can you lose your money? Yeah, could be. I can lose the money, but I don't care about that. Tesla هتفي أنت لو من تراح يتنجز بيتفق. Tesla جن my plan is I need more shares. Maybe like I don't know 2-3 years شح لعلي شر اندحر plan غير كان أبنتز بلوكم دلهم. Like that's شح اندحر بتيحة let's say شح اندحر غير كان خلت عمت نقوله شح اندحر بتيحة you will have $1 million easy money. So my focus is to have more shares and then to be invested in one company now. Just for now. This is at least for 4 or 5 years. All right, this is what I meant. They explained that. What do you mean? What is that? Like this taking risk? Yes, I'm doing it in one company. Yes. Again, don't do what I do. Because I have already investment. I'm like in a business, I'm in real estate. I am diversified already. So stock كل شيء أنا invest قبله temporary تقبله عمد كل تعمد كابو sell and buy my happy things مالتي. So
don't go with this, but this is not right way, especially oh yeah, I have risk ዚ ወስደ ክእለ ኣነ ኣለኒ ኣብዚ እውን ኣለኒ ድሓን ፀገም የብለይን ኣብ ዝተወሰነ ኸ ኣብ ያ ኣብ ተስላ ጥራሕ 100 ሸር 200 ሸር ክሕዚ ክእለ ኢልኩም ክትቅፅሉ ትኽእሉ ግን look your eyes all on the news on Tesla. This is my message and thank you so much. I am not like especially I'm not like crypto Bitcoin, I'm not that guy. I don't like that. I like, you know, mostly the one I know like Nvidia, Tesla, Apple, abzi እንጥራሕ ዝንቀሳቀስ ማለት all right, thank you. I don't like really big risky, Sabi. Yes, it's a big risky. Yes, big risky but big profit. That's what I did. I have a good share, by the way. I have really good shares. I'm like, because Kapkalu Shait and I have great shares. So and my focus is like, you know, very close little thing. Like, what is that, Rezene? Could you share a link about Tesla investment like Rezene? Like, it's in everywhere. Like, where are you at, Rezene? If you are like in ESA, go ahead, like M1 Finance, go ahead, Robinhood, go ahead, Webull, go ahead, Fidelity. Abdes Beleka account, you can invest my lady. Please. So, what do you think about the inner? Well, yeah, I like it. Razan, I hope you got my message, Razan. Please, brokerage account is lekum. Invest hot kobo. Brokerage account is lekum. So, brokerage account, ABS and I like M1 Finance. I like Robinhood, Webull, Fidelity. So, أنا بثلاثة أتكلم Webull, Fidelity, and the M1 Finance. So, Robinhood allo, بزح company هذا allo. Okay, what do you think about the energy? Energy is going to be a good. I think so. Energy اللي على 3 billion revenue نتقبلنا تصبح. كحساي. Yes, energy. That's my focus. لما تأخذ تسلا تراجع لها تلكمني. Yeah, because energy 1, robotaxi 2, and then autonomous robots. Number 1 robots. مقاسي روبوتس نعي كريوز دلي أنا دحر 2027 قص. So, by 2027 maybe I will have more than 1,000 shares مالتي. That's my plan. So, yeah, 2030, 2031, 2030, that's going to be best. Yeah, should be. So, it's going to hit my goal soon, but not personal. All right, yes, but energy is the best ever. هجون عبنت صباح, let's say Tesla like 8% وسخن والله. No, I'm not gonna sell it. ولا profit تقبله. مهنيات already profit غير إنا وقت يزلا. I will not. I just suggest عفيفة by the way كنقرأكم. I will not. I'll let that go. I am not touching anything. نتخيله كون سقط راح الشركة عبهم زلوا. كندا شركوننا على target على So نبقى رحتها علاماناتي مالتي. So make sure don't do what I did. Don't do what I'm doing. Not I did. Don't do what I'm doing. Hopefully Tesla is down tomorrow. Yeah, I'm happy to. Like Angusha, I don't mind. I can see. I like to buy down too. I can buy more. I can buy more, my lady. Yes, I just want to say it. But to be down tomorrow, I think so was down today, and then all the whole week too. Like EPS and Hermes Gerna, yes. EPS Mr. Zegerna, manalbat what he said conference call. Elon Musk. أقول نحرز ربع عقاب ملسته زي ما اللي سنزن كباب شوعات شو تحدث أخمم. Will you see down? Are you making happy this fella? Yes, I like happy to see down. 300 even. Because not $1 cost average about 200 something, 260. So I can buy more. I need more shares now. 2025. So yeah, if you are living in Europe, Rezene, so yes, like trading 212 is good investment. Looks like M1 Finance. Abnai Berhin weka Fidel Finance ala trading 212. Follow gear can open account please. Okay, what do you think? Okay, but I don't know why. Let me back to Angosam. I don't know why. Malet, I know we can wait for like down, but hedges a lot to Malet وعلى لهم is still down. Maybe كوري أنا خلنا كباب سلسلة 250 negative news right now. But still my إسراء عشان أقل difference Malet. But if you are a plan to be add more, yes. Thank you, Alison. I appreciate that, brother. All right, guys. Thank you.
Okay. Thank you, guys. Anyway, let's see how we do. Sabah is a big day. Let's see how we do. Sabah and big days go, bro. Not only the big companies earning, it's Jerome Powell is gonna come. مخنياتو Jerome Powell Trump هجي فلوت يعين خنقري. مخنياتو Trump بالتعمي أبزناي special نايد زرعهم ناي China AI DeepSeek بالتعمي comment جربو. So we like America number 1 إلو عنتبو. So when executive order by the way White House صحيفة مالو like let me see I don't know أبناي Elon Musk Twitter نتحكيهم كتروح بادخلهم. So we want all like American company AI number 1 كون alone. Well, I don't care, but you know because billions of billions ገንዘብ use what's ዘሎ now. بشديش مليون يمكن China توعى بلا ما ذلوا مالتي. Let's see how it does. All right, thanks guys. I'll talk to you next time. Nvidia is down 20. Nvidia is down 20%. It's like I don't know. Listen, like we'll see. Do you think it's gonna be? I don't just. Yeah, it's kind of. Well, Malitkas could Cohen you. So it's up 9% today, but I don't know. But I care. But you are not care. But I'm. Let's see if you fight. I know you care. But I know you are not care, but I am working there. Yeah. Aha. Last son is care about it. I know. Well, I had it, by the way, listen. I had it almost some shares. I sold it about 100 gonna straight in, but I had it a share. So yeah, you're right. Of course. So let's see. Focus in Nvidia's. I'm a little up Nvidia. Well, it's good to. I don't want to say that, Ahwat. Malik, it is still in correction. Yes, Nvidia is in correction. Nvidia is not only to, as Alison said, almost 17-18% down. Allah, it's time to buy technically as finance-wise, but are we safe still? Well, isn't China AI in the hermetsu? Zio Husur, Kab Israq Sabar 4% trend either down. Kab Naibal Nvidia. The hasare. Do you think company gonna invest on it more? I don't know. That's on you. That's what we have to answer, Malik. Well, عمتات كوسد نخيو. Okay, all right. He's expert. Tamli, he said, call time to buy Nvidia. Well, technically, it's call time to buy Nvidia. Yes, because it's almost 20% down. Yeah, but you know, I know. Do your own research. Yeah, I like Allison. Do your own research. No, 10% down. Can Allah we're gonna buy that now. Come on, where you going? Anyway, thank you guys. Thank you. I'm out. I'm not investing anymore in Nvidia, so I'm out. But I might back tomorrow. Like not tomorrow, but like maybe 3-4 years from now. But for now, I'm a little bit out from Nvidia. I'm just focusing only in Tesla. But I like Apple is good. Microsoft is good. زين كلن especially Almeta is good. نمنتع زلهم سيلكم. Even me, I'm out. Come on. Don't say that. You were there. Don't say that. You were there. هجي نمنتع زلهم سيلكم. Saturn better. نحن عبنت deep six متى زلوا نحن بتخكل متى كحسر لني. So كحسر لني easy money and safe كبر مالتي. Technically de-inflation نرزل نحوه. لكن أب AI more spend زخون زلوا 560 billion 3 billion 4 billion زخون زلوا. Wow, this is gonna be a big cut, مالتي. But is this from China? And do you think Trump is gonna say something? No, he's not gonna say something. But of course he wanna نحنا USA build خبرك فتني. But if that win it, it's gonna win it. So he's gonna try a lot, but it's not gonna be. So that's why Nvidia comes. It was a big buyers by the way. I can tell almost 9% on in Gerumality. Big buyers near again. Yeah, they know more than us. They are like all these junk billionaires. But we'll see what happened. Let's see, like I'm at the clinic by the way. Make sure not really Nvidia heavy تكونوا تمرات يكونن كم دسبله not personal advice ግን look something else اسمالتي እተን ካል ወዲቀን ዘለዋ ብሙሉእ እንብለን ዘለዋ ካብ ኢንቪዲያ ዝገዝኦ ንረኽባ ካብ ቻት ጂፒቲ ዝረኽቦ ነበራ ብሕስር እንድሕር ካብ ረኺበን ናብኡ ክኸዳ ማለት ያ
became about 100 shares yesterday. That's good one. So tomorrow 100 shares in the both gear kalaha angisha. That means technically you just proceed almost 9%. Good job. I like it. Yeah, I don't have margin about Robinhood. I don't know about it. I don't. But margin is all over. Are you talking the margin is all over the same? Hiji margin እንታይ ኩሉ ሻዕ እዚ as Jerome Powell እንድሕር ኣጉዲልዎ margin is good one. So margin ህጂ ብዛዕባ margin invest ከይትገብሩ ኣሕዋት ማለት ናይ personal advice as all. So be careful. ንምንታይ ዘለኹ already high is ዘሎ almost 6.5 ከም ትኸፍሉ ምክንያቱ ኩነታትና እውን ገና ንፁር ኣይኮነን ዘሎ እንድሕር ብትክክል ጀሮም ፓወል ፍሊፕ ገይሩ ናብ ወይ ሬት ካት ዳውን ጎፅ እንድሕር ከይዱ you can use that margins technical ትጥቀመሉ ማእሲ ካል almost 3% 2% ምስኮነ I'll let you know guys ብነግረኩም ይሕብር ፀገም ማህላል ይኮነ I'm like one of favor of margin ቅድሚ ሕጂ ቁርብ ተጠቂመ ነይረ ግን not heavy ሕጂ ግን ክጥቀም እየ more ምክንያቱ heavy ስለ ዘለኹ ማለት እዩ so ክጥቀም እየ more so margin ሕጂ ግን almost 6.5 ዘሎ not now just wait a minute at least ክልተ ካት ሰለስተ ካት ንርኢ ካብ ጀሮም ፓወል then ካብኡ we'll see what happens. Yeah, thank you. I love it. Thank you. Be fair, balance. Thank you, guys. All right, appreciate it. Love you all. Make sure. What is Allah Sanat? Come on. Well, like, let me call. We are working to be the best country in AI compared with China. Yeah, that is. Are you working in NVIDIA? Yeah, could be Allah San. Yeah, that's why. I know some. By the way, this is good news. This is a good thing. That point him to Allah San. Yeah. Still. all tom team ሓደ ቲም ወፂኦም ኣለዉ I don't know ምክንያቱ ክፍሕር ኣለዎም ሕጂ so ኣብ ውድድር ክንኣትዩና like we are in a competition now like this kind of ኣብ ውድድር ክንኣትዩና maybe advantage ክመፅእ ይኽእል እዩ ኩሉ ሻዕ ትውድድር ምስ ቻይና ይሕዋት ምስ ካልእ ኣይኮነ ቻይና ክትዕብላ ይብላኒ የእሰ ቻይና ከዓ ከምኡ የእሰ ንኸተርክብ ክትሓልፍ ትፅዕር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ heavy invest ክመፅእ ይኽእል እዩ I know big ዝኾነ money investment ክመፅእ ይኽእል እዩ like Trump ብዙሕ print ክገብር ይኽእል money it's a lot of money so advantage ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከባቢ 7 ይኹን ትሪልዮን ኣሎ ፅግዕ ዝበለ so everybody can invest now we don't want just get with that dollar reserve so yeah let's go with it let's go tomorrow let's see you tomorrow guys let's see you tomorrow and thanks so much be wait for tomorrow Jerome Powell and Microsoft, Meta, and Tesla earning. Good day. Yeah, I heard that. Yes, 20% of NVIDIA shares went to Singapore and from went to China. Yes, that's what I heard, but I don't know. It just comes as like rumors. Yeah, that's only rumors, Alasan. So yes, but I seen that, but not sure yet. Yeah. All right, guys. Yeah. All right. Bye-bye.